loving it. Abena. CJ. Yes, yeah. When you casatin to Bampadida, I said, now you're my Pabusumisia. There's one can say 4 years so into our Pabusumisia, and now I fit. Now you will say, man, grace period. Yes, Papa, Yahubi. Yahubi. And to the 6 months, this one of your assassin. Now your market time. I finish one year assassin, your market. To Bampadida, Bemena, my bread. Why? My bread, Abusumi do open or the catcher. Na yen hwese de be ma wo a because say said you make ka ko ne bre wo gi ye na no ade beti ye so in 7 January na no e January na adwuma no wasa se Abena na de ka o twa da ben ye pe honeymoon misre mo dabi sije yenjuju ye ho kakra ye time fam fie miensa yenjuju ye ho awo ko be so dabi ande anya adwuma fam fie miensa yenjuju ye ho na fe ye de afe no ye de assault mo out misre mo no please said ye nia bri ti hey na amampane on money mo don't forget it agropa you see politicians any mo don't forget we the kind is how pay to Ghana for trim so here bre na oba say me kind because anyama na akoso prayer na akoso according to him no wo here bre no tumia toto awie ansa no wabesi impuntu okwanim wabesi amamu okwanim ankasa so who said it here no into no bibia be fine na CJ Ghana pa ebe ye nsuro 24-hour economy odeba na CJ sha ma memfa won call da obokrata ni mu in fact me do be hyase ware husem we mu wom se de amanyosem na hyase wonim se enkroso a ewo dam yi abrante bia ko spray yes side bi enra amana enra no pa na metise bishop boss yes bishop asawasi Ghana ha ya o kwadamiensa kwadani nyina ahwe mo nkwa na ne nwanwa mu ni sese esi bronya ni mu o yedi bronya wie ye na no 28 mu honom no ena kwadane ko omo nana omo grandma nchen aja na omo kotena ekoste honom asafia so to omo kosra abrewai sija abrewa no wo be se 6 years ye mfa ne saa na emso okoye no na nkwadan ne wofa esanse nkwara na hoho banti no edan na omubedam no oko spray mu se de be ya enkro so ne ntontom ne ade no ebe film na nkwadan ne beda mwa bia me hawom na sa aduro na wodi spray na na no ye den bru suo say ye den yo nti no omukodam na omuhome ya ade tin ye no na omunyina ye unconscious na CJ womu tabi wom are you at the picture na beto so are you at the picture na beto face but obra Facebook na be share emofra miensa bra Facebook na be share emofra miensa no aya abana aka ho asemi CJ she asem na awre she maya mienu abamu abako eno mu da hayi omo Facebook no Penia wo ma din fie du 9 14 years. Ena ni odi hon ma din fie nwotwe. Judith Afua France. Ai. Ena ni odi ho 8 years ni ye Mary Afua France. Edi no. Ai France. Ena ketwa no kra nso ye Akwasi France. Sija reho kwada yi miensa na wonim se omo chese esisa no na enipa nan abrewa no 6 years no ka ho bio ena kwada yi miensa nti e bai no omo fa kwada yi no mbi omo kwa ayaresabia ene omo echese omo di omo ko Mansia Government Hospital esa a doctor fo nyina omo so na omo kodru ye no na Magdalene ena Christian ne de omo firi mu krompansa na omo du ayaresabia ho CJ na mienu eka ye no eya ma me grandma yi Ekuya Abena na ne granddaughter bako Judith omo de omo na omo de omkodu hospital no omo free mu ani tebe de etise Judith ne so no wato na nanom onse do na tese nkwada ne miensa de omo nyina ntumi a survive abrewa na ye kasa nya no mo chese oda Comfort Teaching Hospital a oguso a eja yarehwe na aduro benya na odi kumpuka ofa wet me akum fra miensa abomu sei CJ me yam kwada miensa
maya mienu aba mu abako na omo kire se ebra asawase railway quarters na omo koye nkwada ye kope no krabre na wo hye se de enisuo omanfo su na batan kra nkwada yi batan da ben biem na be hye nkwada momadu ba bia nkwada ye dure enti eno no se no se posifo akote Anthony France no posifo akote no omo eye hyehyemu na asokrai mampo district court na omo sade de ko gina ye ni mpredu so na omo kire se general knife ya no omo koye se no court man bill no ye 20,000 Ghana cedis omo edi atu ni tiri so enti sije nanka making kan ya na me pese mi hunu asemna reho na me pese mi hunu insecticide ko a Anthony ediko spray danimu na nye ne bon so say ye charge no with meda nipa miensa it won't say ye normal spray you cramp insecticide spray you know I think we need to get someone to speak to on that issue the spraying of application of chemicals and can count fee dem it's board man open tontom wo dem to me spray no what na bonten kakra na bo wo spray kwa na ebi ko mu a CJ ebi ko mu anya easy enti no about time for niema bi wo hono ma ya dwen kwaso ye de nka ya dwen mu fan say me spray na enkroso ene tontumi omawu na kwada yi beda entontuma mewe wom ene nka yenya kwa na tontumi enwe o message kwada ya home ade na ma ade achi ye no kwada na ntumi nyina kwada miensa kana na obade inform kransie ye na mama Abena ono so mfiadu siensia eja doctor fogina ne so no omo mane nkwa so heartbreaking. It's so heartbreaking na CJ eno da nchen so omampani abedi akire Alhaji Dr. Mahmoud Bawomi ne wotu franka edema MPP na managing director oda Intercity STC Coaches Limited no na komia say Dr. Bawomi obeyin konya Ediama MPP enkonya na wobeyin ne se wokọ atifidu mantem won mo fa honum na wo se Dr. Bawomi ebesesa enioma ma na ya bakosempa ediama omani nyina wo abato eni sunsanso ya ebanim eno ene de oka eho asem ewo ha eno eda nchen so a delegate mu anno ne wo hwemu a ababawa yenya ba ko kozi adenta abato empesua ne so na ono aso nani abredin den ne esese ya yekasai no wakoye donation wode nioma akoma enkwada ya ne nyina no yese eja wode eso wo masene na nadwuma pa wahyase no opeso de kwa wieye etiro hyemu a wode akade enkwada edi besuade na akoma basic schools ne junior high schools makoma aduasa ensia ya eno no ewo empotem ho no mo wo hye nioma wode koya wode 10,000 pieces of exercise books koye na pencils so be 10,000 pencils 10,000 chasa nyoma de na edoso na ode ni nyina akwakomante no Adenta constituency parliamentary candidate wo jemu de ma MPP akosua manu dodo na friend Kozi na atusa na mona akosua yero ho ate bibia be ye de amount bibia be fine more grease ode akohwe adesia wo mo achiase constituency Achiase constituency mkenkan MPP fo a wo mo ba akoto aba Ora George Niakon your friend bulk money kwasi adwuma mami Ora George Niakon your friend bulk money yes okay Ojina as a parliamentary candidate on the ticket of the NPP. Okay, Ora George contest in home. Yes. Oh, okay. Ora George Niakon, your friend bulk money. And delegates. And your discover. And to man. Bulk money. Wonderful. Wonderful. A chance a constituency one ma. Why ye juma papa. Enti bulk money. Ewo me support. Oh, okay. So and I'm a Saman constituency. That's nice. Buckman who was CJ supported there. In fact, what directly said Okaso board me yana na me pese me tioni pa no. Wa ye dwuma na me hu krompa ansa na obepese obi meto abama no me parliamentary candidate na nya me yana dwuma wa ko parliament. Na nya de ote wono ma wo sorry so pese oba no anu wo se e chesika ma na ye. Sadi pa ne de oba mu ntuntia no. Simple cry. Ora George Niakon. George Niakon. Na na o ka masaman. Why? Amasaman MP ni de ebese sa no.
delegates. FIFA. Obroni koko. Na I say Obroni koko. Koko na be Sir. In the coming days, on Abena can be said name, but me say whoever is contesting a FIFA. Also can say more. Some who issues senior issues senior day in a year. Maintain so a bon wakrada. Maintain so no boy FIFA. Ama sama MP Shamohoi near said a quine na ye. Oh, in fact, say you Udika. Yet to know, Udika. Yet to know. Now contest be dear. Oh, contest it. Our just why you might be better a man on. Grokra. Are you? Have grokra. Are you? In the coming days, near said Abena for Yabebono. I'm not going to money. Martin, see the me come anymore and I'm a do bad delegate. Yeah, different to soon see. I mean, so one would say video be as a creator of social media. A quiet my yatum so quota quite pa. And I am ranting be the concrete near the Akogu Quanso Moye, speed ramp or Quanoso. I'm at so much block a quino, traffic sinya de Ketua. Ma asankafoni be Kakrampono near Behem Rantie, woman Tiwa Mohase, one more Jay said the one more yano, ne Quanso no. It is a say no Azakasi. Any Godson a positive for at home. A see ewo ho any soga coffee on quantum pono so hodom no and that's idea we a see na to be a see speed ramp ni bini said yet see no yenim se sa kwan no mo ye no manye speed ramp na ya na omo motete hodom no mo breka e bon kwada ka e bon pagifo ye na ha dwen ba so manfo na nkasa edim ra ne be so mo nsem e bon mo abekọ ramp pa ye kukrosi hodom no e ten bepo rampa ya kukrosi kwan so no etembe po enti yesa panyifo no so mo ya kwan no no moduru ba bia ye kromu no a ama mo ntwen so obi meka enti contract ne sa mo de ma mo consider sa nyema we nyina fanka wo sige o mo consider na wo mo de ka contract adwuma ho e wo se no no be ka ho sika no be ko anim e na mo gitum na mo de ye adwuma kan ko ba se o manfo na hu so o mo brent o mo koye ramp e wo bra wo unni tumi sa wodwen se ka ebon kwada ne ade no enye wo tumi so se wo beso akwasa concrete ne blocks abegu kwa mu ese wo yi speed ramp wo ni sa tumi no emra so mu a ebete wo enti ye mpanyifo na eye mo masudie na mo sa tumi no mo ye kwan na mo fanka ho ma yen enti wo sha se mrante mienu no emra aso mo mo fo ne de delegate akato manim kakra e wo ha na omo chese Xavier Azakasi na Kwasi Godson na posifo omo e won potem wo na che wo mo a nhwehwemu koso na wo mo eche se de tie bia no nhwehwem be kwa wieye na emu amane nso abeto montesom na omampane be de eche na dwadifo nso a wo mo ewo kumase se wo mo tanachi dendende wo mo nim so no betumi abesesa nyoma sasa ni so de hu no ekita no eso pa ti so mo piano na kane national chairman de ma MPP Freddie Blay so na eka ha so omampane akufo adaban yi ba na dwumde kata se kankan ne proye se oman no entu ase do se omampane ensese awode aban aboa yi ama eno so no watumi atu ase enti daily guide mu ama ne bo eno no na me the new crusading guys CJ na ebewie wo hanom asenso buache na eka se enye no credit so no watonton aban agapade bia enti obi one na mokeka sansam no na omode ntwato so keka sansam to so no wose wotibia ya pre woso achi wai botugu eni nyina so no credit nim na wono aka se wonim se adwuma na waye no ne pepepe mu na waye ede ama oman no na yewra kenoforiata enso na enei womo anano eso oye outstanding minister in 2023 eno eho asamo eda hanoma wake kai bi ediama nti o meba o say why na ya onanu ena me baby ama o sisi ayi no na ni nyina ne se omo chese ne dwumadi a wadi ene wana dai why na nya Alfred enya Alfred Thompson Enyoma osenu mate speed ramp dia no na ayu 5 dia ready CJ enye easy o me bato over Facebook oba be hu speed kwan quota kwan foforo kra o chese mo se kwan no kwan foforo kra so guts
enti ena sije meka senti sije we ye ni say no e was simpenyo for ministry road ministry no e de ka contract na adwuma ne homa no sasem we abapenya me aka be kwa wieti no contract sam ya na ekoso se ramp ne ba be ka ho a enti sije ye sika benya ye to be ma professionals ne ye ramp no kwan so ne ya ye kwan no kama ne ye jato ho sije obekọ no school fo nkwada ka e bo mo nya de ketewa wo. Enti to some extent no me choman for na say but e was yet say in as much say ade na ekoso no wo mpa no woni sa tumi no e na da ho yi now over Facebook a video no it was a private car we kwa de akawo she ekwan no kwede omo ye utum say ekwan foforo e da so e na o ma se blocks na o de concrete ni aden aguso ai wahu enye emrante mienu yesu kwan na ye kwan nye o na ye kwan yo na ye kwan yo he e se ka fita na aka etimi ko taxi so aka etimi ko aka blocks no so she afi no mo twe blocks de frase ade nti na wo se mo yesa ade bi se kra mo be ye CJ anadwo so anadwo na ekwan so ye din kakra no na maye na nya no patututu asan ekwa asan eba no e na mo ye ni sei wahu Uni sa 2 minutes a wo be get speed ramp kwantempon so uni speed ramp ya na sen kwa kan ko so ya wade CJ say ye hunu se wo 2 minutes ya be yes ade nka kwan ya ade this is lawlessness we Abraham yanko it is CJ Facts Investigative Services and one more edi enhwehwemu aba bonten na de be pie ye no and se finance minister and ye outstanding minister e wo 2023 o say from saying ye Facts Investigative Services o me him for CJ so person hu de aden what they kwata the Opokua de kenkan de me de be ma wan no the new crusading guide the Opokua na ebo samane no na omo chese nkwadan so a nei wo mo ewo ye galamsey mining site ahodo no so no ekoso dodo ntimpanye fo mpa ho asam nka CJ ma me fa me nyina we ya so na ne the Opokua mu empese mu me fa esi ewo ha ma jobo